Kakun Hinyo Trap National Awakening Movement Khanam hagakat Rio Trik Nailar. Kala keno ya Sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA halor kajing pendan kam daki buat sanhima ban penslam ban pelong ya election syaki arteli ki Autonomous District Council ADC hakasi bat Giant Hills. Habakren syakila patai kubor working president ka Khanam ubat Thomas Pasa Ulaong. Ni persyak jor ya kajing temu jong ke Sorkar ban penjalan syuk-syuk ya ke election. Kani kadai tang kebut sanhima kabalashim dak Sorkar ban bat jubor ya kabor haki ADC. Na kalyang ka Khanam kalashim ru ya karai ban thok sha ulat ka jella UCH Vijaya Shankar ba untuklar mardor hakabaya dei bat kani kapang. Ha kariti sensyar patba kadai jong upatba da upatba bat na kabenta upatba Henry menta haki ADC la kumba Henry hadu hinyo benai baladam ki MDC ki dei jong ka MDA da ka MDA bat na ka benta ka MDA namar ka samoy trekam jong ki MDC kala kutno ha urempang arajar arpusa ulaong ha ba keno ba kani ka jingpen jalan ya ka samoy trekam jong ki ADC kadai ka buj ben sensyar don bor da ka Sorkar uba Thomas ulaong ni pen pau ka jing sngo benyau ka bajor ba ka Sorkar jela kanuot ben pendan kam bakla ya ka bor jong ka da ka ba penjalan bean ya ka portrait kam jong kini ki ADC ki MDC Kim De Satya Banshim Tulap namar kasamay terekam jongki kalakut nadu ubenai rempang menta usnam. Kajing beteng Banshim Tulap kolong kababean ulaong. Kumtay ngilaray bentok mardor sya ulat ba untuklar halor kanikakam namar bakalashim no ya kahok jongki patba bakin jet ya ki yeng batamay hai ki RADC dakani ka Sorkar batamay. Nalor kata ubak Thomas ulaong ru bakam dan Satya kanu jingjia ka bakirki ni kanu kamat ya ka bak Sorkar jela kan rai ban penjalan ya ka portrait kam jongki ni ki arteli ki ADC. Habakali unong ilam ka Khanam ulaong. Na kalyang ulat ula menjor ya ka jingterwa bantau delimitation committee Henry kidon bunteli ki shnong ki bala persya. Menta kalami ka jingkeli hatu ka delimitation committee kala ban pendap ya ki kam ha ka por balingkon. Ngam keno Satya ya ka delimitation committee namar la kentu ya ki bakin le ya ka kam ka bakhya tang ha ipor bakhendian kam dei ka basuk kumta kani ka dei tang ka but san hima bala pentre kam da ka Sorkar jela ban bat jubor ya ka bor ha ki ADC ong uba Thomas shu uba Thomas ula pen pa ba usyap tiang ba ka Sorkar kan penlong ru ya ka mat ka baya dei ba ka jing temu ban penkela ya ka 6th schedule jong ka riti sensyar kari India kum ka weipat ka daw ban penjalan shu ha ka ban penlong ya ka election syaki ADC ni penpau ya ka Sokya halor ka jing le don bor jong Sorkar penjalan ya ka MBC election klem ka nong rin ka bapiak kumang itip hi ba hak demokrasi ni dong ka Sorkar jong upai ba da upai ba na ka benta jong upai ba tadi kata kanong rin jong ka demokrasi Henry menta la nyau benai tu benai kani ka Sorkar lani kini ba ki babat yang diskonsel lani ki MDC ki jong ni kira ada kita ki MDC da ka MDA jong ka MDA ba na ka benta ka MDA Karbar ketua term wajah ki kumbau paipa lah pengkam ti ki karakut yang punai baar jauh musna. Dan kalian wajah ini penpau ya ka jings teu dia ba ka Sorkar ka nur wat ban sudah terbor man penjalan ni ki isi election kawara abi man biar na punai baar. Dan kalian wajah ini ngimtip ba kene lano kan long but kumba pau hi ngai kop ba ni ka Sorkar minta man persangkat ala ban extend bed ya ni ka term jo ki MDC dan kalian la jongi ikwa ban pau ba ki ki MDC dalam ikwa man nak ni ko discussion kiri bandu yo tu la bed ni tu la apa pa pa pun ko ki tu ar na do brai ba ar jo musna te menta na do brai feb jo arjar aku sah, kan ka jisim tulak macam ki ka long dia. Dan kalian macam ni berpau sosial, buat ni satu orang sungguh benar. Kalau kali, nama apa ban berpau ki kendiat, ban extend ni term jauh diskonsen. Kadang kebentar kok sih dulu, ki balat kok bakalat kok mah, ban
Pembakaran tu agak para 6A jumlah 62. Ban extend ya kesamui terikam. Jumlah dari council, governor ulangan le tang halon arti kita. Ada apa ni kok? Laradon kajin benar emergency. Pembakaran nyimdan emergency itu. Kapaa governor ulangan penjelasan ya ka samui terikam jumlah dari council. Lada usno day ban ong ban pelong ya ke district council election kalau nggak bamla te kata-kata apa aru kam dong dan kalian ngajongi ni penpau ban upai pak bubun balangi uwa ladai ban yo ya kata ka bor ban exercise ya kata ka hok ban ji thmai ya kata kinong kimat di council lalu mulai ba kira adu ya ba jongi kecil ini ya kahok jauh baik. Bat nak kalian jauh ini setor sebuah honor ini, halor kikendon juga siksidu. Bat minta apa dia kaya kejawab na kalian jauh governor. Governor pula menjur ban warrai kata implementation committee. Henry pendapat bah hadir ada implementation committee. Tidak boleh jing bersyarat. Nak sudah boleh tradisional. Terjadi keliru kami bah hatola le sami bahaya kan ga delimitation proses. Marba ngan kenor ya kita khat juga delimitation committee. Marba pin phale ya kam ga bakhya kat kan hai pori ba kendian kam dei kam so. Dan kalian ga jogi ni ba kani tang kata ka taktik ke ba ke sarkar ke pemerintah, ke penengkam, menjobat jubor, ya kabor, hapok di council, klaim dan jid dan upat bat mentah, kadang kerja kan, sepang kata amendment yang siksidu. Nah kalian jom Home Minister Indonesia, ulah tahu komiti, ngasih setting bayar kini ki, PMD government mentah, bat kini ki bat ya. Ulah kamu kau di council. Kila akan turun kamu saya akan ini bentar extension. Nah nak kalian ngajong ini Allah kita kicing penbet ya kasih sidu. Ay kanang ya. Ngilaban penteri kami ta election MC kapan sawan tu. Kamu dan jingye ada Yang ban penun kami kini tanggung ban bat jubor ya ketika ya kabor juga di council. Kalau nggak babian kalau nggak mihak kasih siapa bah. Yang saya tahu sebuah honor, yang saya ketahui kendon barang spesifik bah kumbalat tahu apa siksidu, bat karari kita jom governor, udon dia bawa kakum ka siksidu. Apa dia masuk si apa kejingi kejong ni hak ini kita biasa ni. Ngiyo iba kabor juga district council, autonomous power juga district council. Lah kini no dah state government. Nanti balik kata council of minister pensong meeting maka banrai kata penjelasan. Kamu jenggut lah. Kani jeng tuklar ya autonomy power of council dari state government. Hak sisa ketika bentar dengan governor ubandek ya kani. Kani bentar kalau nak perdat makanya kat tembak lalu ya kiki baru.